Ukhala ezimathonzi ngo-R250,000 wakhe wesifazane wasemndeni othi ubolekwe ngumsakazi wokhozi FM uSbuh Buthelezi osethembisa ukuthi bangabambana nangezandla kunokuthi akhokhe. UNaomi Msome uthe ungusomabhizinisi oveze ukuthi wayeboleka uSbuh le mali ngoJuni nyakenye. Leli phephandaba iphephandaba isoleza linayo ikhophi yesitatimende sasebhange esiveza u-R250,000 owathunyelwa usuka eNedbank ngoJuni 3 nyakenye. Kukhona-ke nemiqhafazo kaWhatsApp phakathi kwalo wesifazane noSbuh Buthelezi ethembisa ukuthi-ke bangabambana ngezandla futhi-ke useyilungele impi. Ngangimboleke le mali le mali engithembisile ukuthi uzoyibuyisa emva kwamasonto amabili. Wangitshela ukuthi kunomuntu othumele i-email ebhange lakhe ikhala ngokuthi kucwila imali yakhe ayifaka kwi-akhawunti kaSbuh yebhizinisi. Wathi ibhange livale i-akhawunti yakhe okwesikhashana ngoba-ke kusenziwa uphenyo. Kumina-ke wayecela ukuthi ngimboleke imali engango-R230,000 okholela abasebenzi no-R20,000 okukhokhela irenti njengoba-ke ubenamahhovisi eThekwini. NgoJuni-ke ubengithembisa ukuthi imali izobuya emva kwamasonto amabili uma-ke selungiselela udaba lwakhe lwasebhange, kusho-ke uNaomi. Uthe-ke ngenxa yokuthi uButhelezi kudala aqala ukusebenza naye wamthemba wamthumela le mali. Inkinga uthe iqala uma-ke sekumele ayikhokhe waqala wabuka ukuthi-ke akakayilungisi indaba yakhe nebhange icela-ke okulula isikhathi. UNaomi uveze ukuthi isikhathi sihlehle kwaze kwaba-ke uDisemba nyakenye. NgoDisemba nakhona-ke ubelokhu ebambeyeka engitshela ukuthi-ke angimlinde ngimcela ukuthi-ke okungenani akayikhokhe isikhawu le mali njengoba-ke ayithele inkinga ayikalungiseki. Ngamcela ukuthi okungenani akhokhe-ke imali engango-R10,000 ngenyanga ukuze-ke iphele. Naye uphinde waveza ukuthi-ke baxoxa baze wafika nayo odabeni lokuthi kungani-ke ngamkhokheli ngoba-ke kunabantu abazinikele ukuthi-ke bamnikelele imali emva kokushawa isikebhe. Uthe uSbuh wavele-ke wamtshela into-ke engazwakali, wathi le mali akhuluma ngayo ayikafiki kuyena futhi ngeke-ke abaxine abantu ngokuthi balethe yonke imali kuyena ngoba-ke ingumnikelo. Kuthintwa kuSbuh ucingo lwakhe belivaliwe nezinye iy'namba zakhe-ke zingangeni.